Kublaya pi wara ki pralog ki wasnyaw suk wow up ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi wayap u actor namo unong ak film hadin wale surgery u khat arsen hawakam te uyi u teu actor kamon pertuyu wene yi idaw le surgery u hadu khat arsen sang te ton ap yagani ga kubor hadu wakut khanang wayo tip iye wasakhyat te chwa wo sdang e chiki kubor ladam pwe mu depu subscribe your new channels nya bhaye subscribe we ngat how to bell wa em tu khanang wa yo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te ton sdang e chiki kubor uwi niginong ak film nama u actor u pau nam bha ha Canada dadu u yemen sin wa corridor yong u du neidaw wa kwah miat Chynrang wara u we de khlad u hadin wa de le surgery u hakasin wa khat ar uni u actor namo unong ak film u man unong Canada uwadang arpo ars nem irta uwadatip pertuikam using won kolusi daklat no uneni nasla khandaw perthai hadin wada pelut uhado arlak arpo $1000 hei wala depen kala ika chaka poisa India de poi ko hado chiklor praphau lak tangka hei wole plastic surgery khanang wayo man wayo miat dur ukam unong rwai ka BTS ujimin kam te de snyaw tho iwa uni u actor da le u yegini ki plastic surgery nei bha wakwa u uman idur ukam ujimin nei benta wo le ya ka US streaming network uni u actor da yap u hakawi ka hospital wa em ha South Korean hadin wadakta idawai dapon ne cosmetic wa panem kam u hei wo le surgery hakini ki banai wadadep ka khubor da onkole wa uni u actor da tip chwa u man I wa ma bha wo le yiki surgery wa pher tang wa da le baj u nei da wa jor palat wa kwa u miat dur kam ujimin ki surgery wa pher ki wa da le uni u actor to ka jaw surgery implants facelift nose job eye lift eyebrow lift lip reduction wa ki wi de ki minor surgery hakani ka perthai fashion wakat ni na aite tang yo miat do da hun wo do wejing im la jong kamni se wa ong ki wa upan kwa unja kwa ne meite ma dei wa hun ukam wa de e ublai nong bu nong thau ye ote mdu hi uki ijing im wa corridor yong o tang wa du nei da wa kwa miat Chynrang palat u da poi chadu upot wo do u ye jing im yong o te ka jingsnen wa yo inakani ka khubor wa hap hun ikam wa I ublai ye we mto ubot ne kwa ye dur yong ki wi de wele surgery nei bha ini ye I wanra ye jia wasnyaw si we wat hadu wo do ye jing im la jong